to conduct election according to this. According to this, there is no mention of state election commission here. We'll have to do according to this. If they want to hold an election, I think HAD should issue an order to the council to conduct the election. The council has got the power. Although they have not made the rules, but still under paragraph 2, paragraph 7, paragraph 6, it is written here, the composition of the district council, a delimitation of electoral constituencies for Vice President Wadi, Dak Amren, APHLC, along the Panchorol. Pinidak, DC office along, isi a meeting below DC si a meeting kapedu. A meeting kapedu atake hala State Election Commission pen order wanglo electoral roll selam nangji pula. Lapen election pedo nangji pula. Nitum election pedo nang ni puli puali. Aru electoral roll selam nang ni puli putakali. Seta 6 schedule along ki puatengke 6 schedule ke constitution lo. Lapen constitution article 243M along ki pu ke State Election Commission ke dak ajak kong away alangli. Voter list ka silami ta ajak kong away. Election pe doi ta ajak kong away. La chini si. Angding pihini angding so troxy. 6 schedule long ketok. Hala sot teng pen nil dutung PIL case below 2017 aningkan. PIL number 9 2017. Lapen High Court ake hai atum Judge atum Chief Justice atum alang litum order ta pilo 2018 aningkan aru chiklo krener cap arni order pilo je Autonomous Council si Karbi Anglong Autonomous Council si amethang a rule election ka pedo pan voter list ka selam pan a rule chi selam nangji pulu amad non anda selam lede lake constitution kapi phuklo lapen ke High Court order ka contempt lo lake ka hijim lo lapo High Court order lake hinupik lo la sinitum angbong pen contempt case ta selam lo lapen non ni tum High Court lo case ta ko pitu ad lo a number ko an po ha number 16 2022 na tum High Court order ra pi ad lo ye election ke la Angding pihini angding so troxy clause B ateng pen si 1951 aningkan governor kaselam a rule ateng pen si election pedonangi pusini tumpulo kopi sini tum la rule alam ning kaning jevar schedule kaning jevar ili tum autonomous council autonomous state si hangbo autonomous yon si schedule yon si pipubong avete autonomous state hangno dagi itu long to long le det book athema kapang niji to article 244A la ateng bank 6 schedule paragraph 20 ateng se claim ji pusi ke duke a 6 schedule na we det nasi autonomous state ke doila ang iljung autonomous state sikha la sila 6 schedule kapi phuk long le det ja phan ke ilju tom karbi lapen inglong arat tu ke thur pak nahi lage non election to CEM ke jeplang kang tum poma CEM ke jeplang kang tum poma election pedo no jat pedo ling pedo nang polote hadi akama bangana jeplangi ke la so autonomous poma medet po district council po na ji ke do laga jila porishad pole asami salam ke la na ji ke do ain la polote ilitum afan 100% nitum panang pinangi sonta pulong lelu lage hala Assam government ko pima vi hala panchayat ateng si claim po dake reservation put ilitum thang da long lelo dake reserve je hai hala tribal bell and block son hai non ke itum adet se ahem pu hala nang jeplang to dead le panchayat pe nang jeplang to dead lo te ilitum hasin nang reserve pi wong si claim to le pon ke yeah ahem pu ke bang lon ke jeplang i athema o hala bang atum phan voter list voting rights ki pi pe na job dei pinita enot Nepali amunit sinang ningje dun meeting alang lagi meeting na dun jita aron ave lasi ni directly pukok lo nang dang na ningje dun ya aron ave na aja kong na nang advice dun jita aja kong ave copy article pe lo na copy section pe lo nang ni tum mana advice po di la hello ni tum la he chini nangi la solam serious alam lo non asamis tum ta ka nang ne pu hangjo di
บางโพทรอกที่เลยเอามาให้ election หดแกฮาลาการนางยี่ปอดทำมาปาไปให้เถอะนอนหนึ่งซัมรีแล้วกันแต่เทรักไม่มีนอนไอตุมตาเบงโกลีสิ second highest population นางมันตังเลยaku non long recap ta aku cipi tu det po long recap ke la West Karbi Anglong anta so se da ke long recap vet ke matha nangi lai hoya la aku serious lagi ni tum election pe tham be PHLC tu oppose nangi oppose ka oppose pa lam nge kali lo lagi itu a det itu ma khai ke cherai nangi oppose indi tu la pini elect meeting along ta pudun pe melo ni tungi pula po hello DCC Governor pan ta tok nangi pen government pan ta tok nangi HAD pan ta je governor under paragraph 20 BB para 6 schedule long prerogative power budomati aning ka hang pen alang li governor reclaim un alang li directly si CM apan si lo tok nangi nangtum election pe do serak no la pen hala CM si under the paragraph 6 schedule ateng pen DC atum SP atum laben officer ke doan atum pan a service requisition nangji requisition de lo te bang DC atum claim po seta la ke 6 schedule ateng pelo constitution ateng pelo ili to ma governor ili to minister ba ili to ma DC SP atum service ke join hot copy lagapu ni la constitution pipuk pe constitution raiji constitution ateng besi kam claim ji pu si pu ot taking ho seme ke tang ho ante seme tang nak bolang litum no tang thabarat cheplang det po non constitution sikhidul ka pipuk ka kam claim thurong lote la hello ni to choni non la election ke jangmia cheklo kape dojia angring doma angring ke do angring do la pe ni tum ta donangi pulo setani tum ma thalo la sona bangali Jong si unen de la peder chok si ta chok la los aron bang siam serak tha siksidol pangtang serak tha pupilo te ilijunge avedet kivir lo mate non tribal satum ningkan krihini ladak ke do thirthi patum aphan kalik pulotang ta men ing than eji pula so puthak kopi puji pili meeting along ni tum pudun lo siksidol la teng pen ningkan krihini la itum autonomous district day autonomous district kapangni keseng ningkan kreni aprang namane 1938 nei 1938 aprang kewang atom aphan si amen do chotni da non tribal doman ke tribal kalia tomhan ke itum tribal dum thuge laga non of kewang ta choklo lage la thema itum man si lage ke claim lo ke tribal bulete karbi chot kali si pen non kewang ji general election council election along ki haji angring la constituting korat truck report abang koson igla ne litung ke chini gela ke chetum ke ong athai thu ke ni tum re hai he data the sitala inglong arat ke do thai an ke ni tum se hai lab ji phu hin to ma report ke lo athema jokta adet ka chi jorge ning dok di ke di ning dok nang tu lang na thai det long recap dei ing hoi kep punang ni ing hoi la ka lila long rila long recap pula te la West Karbi Anglong district anda tu se da ke long recap ke da ke kon kam ke thila iltum la ke kan nun le lu ke la ta ero so ko bulo ange ha bang anong e si ke p2 ja a thero pa hala thero pan la ahut pen ke lekta pi idet ti tia son kali magala sarka salo la sonti la de itum phan son nang pivi long nang ni pusin ne lia kaning yeti ameri do na bang phan si me kai thurong hala ka pe kan dun do bang ke bang anong pe the thurong yo kitaw lang tok hai se ton chit le lo ma ti la ke BJP tum pen la so me ke kai aphuthak nali sabso bak that ikate alang litum chini ne dat lo de litum kaning ya la medi hal 1971 aning kan Biju Hotel polom ko pumyong de hola Soki hola long Biju Hotel pudu block office adung do ama si hadak Bengali Assamese Bihari atum hadak an gechu saki ju Karbi atum ta hadak do lo ama hala Bengali Assamese atung chingki la so Karbi atum phat netum ki bandor nisina no swam pobodi mane
Hero son pekan di puju pu. La solam sini tum kaning je. Ili tum han pu. Ili tum boleh te CMEM minister kado tum han taluk edi. La sini kipu. Ili tum han taluk kipu. Amar hala kacini ni atum hala monggo sena tum si ke than no narko. Amalang le tu CMEM pas lagi pu seperti tin kok. Ya. Amar HAD ta karbi lidat ke di. Ni tu lai hoi lam segi pu itu man hero so nang pekan lo lagi. Ani ke kan mat lo. Ni nang liga power we ke di itu man nang pekan dia kam we. Ka pekan ni hala jakong gitu tu man lo. La sinon ta election 6 schedule pe nang i puta pudun hai hedat lo le tu ke kan ka lilang ma. Adat do more power po mat ningka long recap ke che yor to that ke more power lo malante kapekan ka lilang ma ako 1969 hudil tum autonomous hill state long lok lo hala so ta war future hala kapekan lo kante la sigipuตั้งแต่ลังเลยตุ้มเป็นกิปูทรูมีเดียเป็นกิปูบางเขตนางลีดิยาโจฮานังจีปุสลังตุ้มกิปูตั้งแต่ลังลีเป็นนั่นเลยโจฮังปอนี่ลีก็มาทักลังลีตุ้มหันนับไปการทุเด็ดเลยอันนี้ลีเฮโร่ก็ไปการนะส่วนสิไปการทุเด็ดเลยตุ้มมีดิยาก็โจฮังยี่ก็ปูละหันนี่นี่ตุ้มหันเฮโร่ส่วนนางไปการนางไปการลงนางนี่ปุสินี่ตุ้มกันนิ่งยี่ก็มาทีดีAngge hala na pekan tu atuma phan piopor lo hala me kai ke de hala tum phan si Fiji me kai nang ji hala bongali bihari atum phan si bongo sena tu man si neli la ke thandun itum phan nang pekan long nang ni pu ke thandun bang phan si me kai tu rong ke chia tum sa ra ke hang kan te di jai ka thar go back pu ke di neli nat lo ke dam po Karbi Anglong pe ni alang li tum si ke dam nang i kan te